Umurukiko rw'abakuru b'amagombora na n'abebembezi ba district ya Ntungamo urubira hari Elegant Hotel muri Ntungamo municipality abebembezi beterire ndudu aha muringo gu police rumunesho rumempi mu bantu kandi karimwa gukora hamishango yabo tibintu tugira ngo twagera umugisha ngo bayenforcinga police aha magombora gitu konka rubiro rupakaso ngurundu rupakaso cyo kandi cyo kiri na beyond ningira ko babire binju babura neco kuri so wabuza bacha paso naba ko kugambira OC ordinance ya district ne gambe bayoro zito nsigamba ziti constitution ne gambe tunajya ngo tokutegeka police konka esente zetanjire kucyaginga mu bantu bitu baburijo kirebekire kubimunonga washanga ngo umuntu bamukomera omushango ubundi ugo kujuma omukazi we ningo mukazi ukashanga yajumiye umutabani bakwata umukazi bamukoma kunga kuza kumuha polisi muyabatine mitwaro 20 takutunga state bond umuntu mukakuza polisi utakatire kigere ukakakwa wanoza kwikahakwa aha security ngo umuntu naye ashiro mutaho ni utakakire na munaka ato ngo ukirya kereziya uwo muntu yafutangira umuka ekintu eco kibire kare abantu bagira ngo naho bakubire nibirukangira mu office ya RDC nico cyumwe kandi ngo hatotine mitwaro 50 z'ekituga turi kusimbura RDC wantungamo mu office RDC kuza kumusimbura mu ntebe akagire cyaza kushoborora ashemere kuba na charging sente ziri kwingana ki depending on distance o ukora kukimanya aho kubona uzo wa RDC avuga ati utine mitwaro 50 ni utimbuza kushoborera ibintu byawe kandi kishisha office ya RDC aba bari kugambe bibyona RDC na no muhwezi we babire bari mu rukiko ru kandi umundi go kubanza konkani ko turacimanya urategera abakure bakoge mu byara utegera abakoge mu byara iyo niyo system ituri kudiringa nayo but is a complex system but we are not seated titushitami RDC Kanyamahane nagira ngo hine n'abapolisi abahereze kurwana nabo bwa nyuma yo kubashanga mu nshonga z'amataka bari kubona abonese umukazi n'embundu umushango gumugorora urohereza oto mukazi kumutatanisa n'embundu hazo kohereza turasiya turonde embunda zo kurinda nako bomwani n'amatungo umuti yangu yafuro mugorora wayoreze kabangariye yanaka y'abasirikari kozo bo nababuzire abatuye babuziramirumo nyomwazo nanerizo akachiko karenu kababugara oine reason eyo kumugarura mu service mutwara mu service commission bamugaruse abebembezi nabagira ngo bushomanguza nka bwarwanise bwo muri Ntungamo obuhereza n'ubwija kwiko mu bantu aha bwa TV West and Elias Rutugusa.